ସେଇଠି ମୁଁ ରହି ଧରି ମଣ୍ଡ ହୋଇଅ ତୁମର ବର ଦେଖରେ ଦେଖା କରିଥିବି। ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମର ଆମର ସାଉଥ ବହୁ ଭଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଗୌରବ ଲାଗିଛି ଏହା ତ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରୁଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଡାଇଲଗ କରିବୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଖେଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ ସେହି ଝିଅ ତ ଆମର ସେହି ଖେଳ ତ ଡାଇଲଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ନିଆରା। এই ଗାଁକୁ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୋ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଖେଳ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରେ ବହୁତ ଆଗରେ। ଆଜି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭାଇମାନଙ୍କ ଖେଳ ମୁଁ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖେଳ ବସି ଦେଖୁଥିଲି, ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। आशा करी ए गाँव एमती आहरी स्पोर्ट्समैन बाहरतु आम गाँ आम जिला आम राज्य आम देश देशर ना उत्तर को जाऊ। जय जगन्नाथ, जय कला सिंह, थैंक यू। सही झील तो अब आपणकर विशेष समय देविनी मोठू बयस बहुत बड़ मैंने अच्छे से किसी कहे पुरस्कार वितरण डायलॉग गोटे छोटिया डायलॉग कहूँ यही वर्ष आपण मान मनोरंजन मु अच्छी यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य पार्टी आपण घर टू बेसी दूर नुह चंडीखोल छक टपीगला से पटे आमर रिहर्सल से यहीका आपण अंचल पार्टी ए वर्ष मुझे पार्टी अच्छी से पार्टी गोटे छोटिया डायलॉग कहि नाटक होची प्रसाद बंधा मो जीवन डोरी। हे कृष्णा तुम तो बाहवा राजी गल तुम खाली मंदिर को आस से मु बर बेसर तुमको अपेक्षा करी तुम मो असल रूपटा देख रही धरी मंड हुई तुम बर बेसर खरा होची वर्षा होची धन्यवाद, थैंक यू। माँ को डायलॉग आलो मो पुआ आइलानी लो मो सुनाटा मो धनटा आउ 18 दिन मुंबई रे केमिति कठिला आगल कठिला बलिया कठिया टोटल बाकाडीले मन उठिला। सॉरी सर, धन्यवाद भाई। धन्यवाद आम कथा राखी पिला कथा राखी आम पाठ